15 lakhs in Japan. International caregiver jobs now open. 80 plus candidates already placed. Visit us today to know more. Ki hawkers ki pisong di jing dia parking lot ke Meghalaya Urban Development Authority ki lapan pa ba kong boilen perto klasna kat bamani ki dukana kate ki cekadi jing dia berban ai ki breu ki bakamon kat bai ki badihak ban yo apat kam ai setia kini ki hawkers ki lapan pa ba ki liwat jing tep alo ki cekadi jing dia ki bami thamai bat usio ke municipal ulaong buklem ai kan unu jing bet ban snai ki Kila group ba nakalian ki betrai ha municipal kila penpa bakat kabor juga kombolen to omdan show bakani kala pen bitare ki namar baki don bon ki dukan ki betheli ki bompat penangkam kat baki weipat kile kat bomon ini ki badi hak kin syak tangan nak kata kami ha kamut kayeng jong kita kala em kila kamai de ki spa de ki hajar de kila kamut kini pada shooting karo kimya kin du bam nok mentah kata de kami hak de kan Tekong kanjat habai dia begini dia ki stol tu lah senah hidai. Atau PE kumno ba nama nakaliang jong PE buru ki batai ba iklan la. hamai permission PE ba let's say ki donbor ba kini banyak municipal na kumno na. habangi la kili kasus spa ko ngom tate ko nak kat kabor jong partu mdan ta perkhat se adu kata ka jing keren kamut ite ka ang sisati kata de meneru am por bai lek keren ite ikang sepang ketua ka badi sentiu ka dukan jong badi sentiu utu try yang tiang ala sondor ma utu try udan tia po aromatic restaurant udan dukan ngala yo ka proof ngala sondor himanga ngawat ka proof udan dukan hang tiri da menne pada am da ilek itei lipen ya ka tu stol hakim municipal hakim magistrate te kawan da ka kong tell me kaya daya ka tu dukan jong dekat hindi ngitip siya ba utu dekat umday uba siyang madan ba umday hiru ba unwan siyang hangne umday unwan siyang ta kaya da katelmi ka ya utu dekat kamun pendu ya kasin penyo ya dekat kata kaya hak se kat ne ngot kilong yang kindu ki kasi jengi menta benyo dekat unwan siyang buhay hangne sepenak le kamut iu katu ya keren ya ini ikong yang ba ide itai bata sundur bayok lok dekat te ki keren ben te ini am yang mentana benta ki kasih kadba katu pada mene pada persya akhmat jong municipal akhmat jong magistrate akhmat jong public barok hot kaya sya ya udakar ka penduk ya ka kasih dah ba kumta baha mano la mano em kong suspa tingi ngai la jong shimet hi keng lali kendu ini sapa office rem ngala juban ya kata ngong pek kong mo kana dan ke hang ni hapo muda em long ya kakam jong timadan em hit hiwan tre kum municipal ni buram yati intre bikin kam hin interfere pada ya kiwe em ni nem sha interfere ke hiwan be kum ki checking kum menne ken hiwan checking line by line ni ya buat be tidak ong wat nam hala ni la ya control ya kibru la jong wat nam hala kum ta ken ma andre menta pin ong kane pimlong da balle kum to kale kan nam long ro kum to mennya kasih ngai bagi layak kumtun ding ngin rungi layak buat bat halor jong kata ka extra stall baka pertu laong baladon bor bahada ka pertu ban snakat habakamon ka pertu mentakan suyo baka ta kajing don bor jong kala da ka pertu kala ban snakum tun em ka pertu mentali kam de ka ka pertu likam de kalong koman kumangi te kumno kata pertu kadon bor hadu kata banya pikir boro ngilingi da ka baburam ya uba pikir boro ni danglek ya kenduk sia kenduk ngale leheng tak kajing he akpo ngaru ngale silik kenduk namar bale mamut ba udan bor uta upike boro ban aya kata kalaisen jengi yang ngale umai wong wan mansur namar bale leheng kumni wong wan re wong pin sayo up tengok ang kanyu kumni namar ngal aktif bakilek partial yang hapo PVC meeting ki kena be direct be ya katu kajing kena ba udah KSU ubar reject ya ka license jongan deh Andre hakmat jonga ula KSU ulaong ba ini ikong ide banyo ibala syong kalais nem kuli jengkli nakasius pa uang balai ini ikong ikam sem layo tada dei ba KSU reject ya ka license jonga hang tu usngap be em KSU kumbas ngap ke pertu kumbas ngap ke telmi kumbas ngap kiwe Andre bendang ali kli municipal ru ki ong ka pertu katelmi ru hakatu kapor kimpat ya don hakaju kaseng ka pertu kampat petseng katelmi ru kaya tu yang ong bakad dei katuhi bat kawiru katelmi kan benya ka pertu kan benya katelmi menta pade kila ya ro bah iwe kajing sutu ki pat kan syai bah menta ya kan ni nengkong ki ben iwe ki yang titu ka start ka tu basyalak katelmi ka ong ya ka pertu ka basyalak
Kepertu kong katel mi kapasyarak ketuk la depan pisah kata katel mi kong bakatuk la ban pisah ndai mentakin tip kinu ki ban pisah kin sa tip ya kata kalau kata ndai ngi tingim tip ngi kuak ban tip kin tak kadang ngi kuak ban teriak gini ke balada kita ke extra stall kim weng nem ya kita extra stall lada kim ai bor da kita kinong nak bor sarkar ban snai extra stall ngin weng da mangi ya ke extra stall ngin le da mangi ngin pet ngin up kin weng ni kin liat namar ulat lada ong pikir boro ya kini sia wa bangi kam ai permission habak tim la ban ai permission kamut tinam la mano ban ngin ya bida ka ande ne mo ba menye rupa wan hang tu ma ba kila wan ya so komen ba kaneka municipal kala sim ya kata ka jingkren jungi ya kata komplain jungi kan kala sedang kendiak ma kampat kut re naki pratli ki komplain ki banga bangingi ai ke kala sedang hi pada kan bakin wan tingi ai ku blai baki lawan ma ban sedang ya rakam te da lawan hang ne meneki ang mana bingin ra be kata ka PTVC meeting ma hang tu apa PTVC meeting ni ngimtip dah ngimtip ki keran ayu ma ngimtip mana badai mana balat mana babakla hang tu kinan betang ki municipal ba boro nang ta kini ki roadside bat kini ki mega progressive focus kindan dang itu ki PTVC member ni ngimtip te na ta kadang ngang ni kwa emba mungkin ya kini ki PTVC member kim dai te ban sujiat kat bakiman maki ni kwa da ka bakan dan da ka election bangin jit mangi bakino ki member ki bade bancang apa PTVC PTVC meeting nama kania ka jung bancang maki dai kini ki member dai ngim tip dai ino gidi ni kwa ahida kamon jungi ki pat ba bangin jit ya kita ki PTVC member kita ki bancang apa ka meeting ya tu sien ka ba pia wan ring ma fisian ma bangi khot de mesti Saturday ma ka dai de ngila le complain ni Asia ya ka tu dai da din nang tu pada ngi media da ngi media te kini kenapa municipal kila asim ya kata ka jing komplain jongi kila wan ban inquiry mane kan ya ki stall ki ba 4 laj ki stall kini ki stall ki barang teli ki ba 4 dan beriu bakin yo rong no kini ki ba 4 yo COB tapi hang ni mentah kini ki dan kini ki ba 4 yo COB kila ban keli yakin ya keli jing keli yakin ya baki 4 yo COB ne kila yo ne ga shuthok ne ni 4 yo COB ni la apply ka license ru nadu la sansin rusin klem ai klem pensyai ni ngala lais nama syong ni shwa ki wan sorbe ki breu ki tang ba ki don ki babishni yang ni ki ong nai sorbere yang ni bang syong habar jong ki dukan jong ki breu te baro hi balay bar ba ya syong hama habar daerah tanga baro te ki yo te pila pun patayangi manu kita ki boong ba nang survey re PCI ida ikasi tang ba tip ketang ni syong ha to ha MTC dei ne ikong ba ai jakai ni ba khot ni ba ong ba wan syong ha ne kadau dan ka hira syong to da ikong julek mi nam stage support municipal let me sansin rusin nilai sha nilai ni ki khot yang ni ki ong ba ICOB tengi le penlut por hato bar sisni mi ya hira tu kerteng jong pi kami hira nakadaw ayo kata ka jong mami ay kamkali ay naki mantip re tong balakut hatu ba bipan yarap ay kamtai ju yarap ay pin ay kami arab hira ngaru kam payo COB perbaki wan server ki kam le hira ki penlek taya ki baman penlek tangi hadu entang ipat ya kan ngamen syuang alai kepat ya to midu pertu ngaong penlek lang se midu penyarap lang balek lisen te iong kan midu pertu iong balai mapi la syong kat sau senem san senem ru 4 yo re ine ki dikhar ba syong nru benai lai benai sau benai gila yo takadaw kanya syemjing kanya ki kinong penyan tai midu pertu iba ong kita em ni te nga te la yo abaki kun dengar lah iba la yo stang kawai ke bapak yo te kutu kawai ke kun dengar pat lang akan les ru klami kertan jua tang ba ti yang na lakot ke jing ai license la biang na yo license yo ban lek sim biang na bo municipal gal akot re dang apek ngapat kini ki stol katum jua bun ban laj re kadang slam kadang slam la dap lot ting ong na ai berkal ong lakot ke jing ai license bakas stol kadang slam kadang dap kata kan kawan ileng ngok ate
Dengan kelir yang ba kidai ki ba mensua hana gitu ki bayo badap suskiam hana kidai beladap lek lupa mensua. Kata iba tam so lengok kan balik ke sudah dapat mah. Lo simba syak syuk ban apply license te kladai ban kitu ki stol ki basak ki ban sap kum tu mah. Kam ni bandap te mentah le ba kidap lut pelain berkoi tu ba. La sangai ka license. Ani la klelang pi ki bar jelaro ki khasiru mah. Ki bom dei ban syong hang ne apa moda ki bom ji i meno habar hang ne palai i kata de ngam tep mana ba pelek to galaisan ngam tep hang ne ro ki wan ki mahajan ki bahe ha kitu ki dukan ki basyang habar ya utu men syong hang te nembar kat no to ngalale komplain yang uni bale yo syong ni kat habar udon ka dukan ke bahe hadin tu lawan syong na do wai utawai breu ro ngapun hi wang ngam jude badi dukan meno hang de ro yo alaisan hang te teh ngalengok te kumno kat ki badai hak bensong ni pat kinum yo Em kami orang bak. Syong ada di Melan. Don terus nem. Apply lah selam sama tempat dia orang. Don nong yarap re. Don terus nem mission. Don nong yarap re lalek apply lah bunsin. Adon sansin drusir kam kerjang re. Ika kerteng jopil kami nanti. Em kami re. Kalau kami mau tempat lah janak teh kerteng persirau perba apa lagi tu. Sisin arsinan itu kajana. Hadin pat ni tangi syong station MPC syong kat bayo. Menapa aja itu? Dan ini kong ni lewat jaka isto ini te isa syong lah ne marjan ma bunyo jaka syong re. Tak ngaruh ong ken ma kiwe pat layo mo dan kibawan syong tang lai benai so benar kilayo ni pat la syong terus nem berung pat yo re. Mene perbakiwan seking berbagi sedang masane te kajajai ma. Kita selalu santai kalau sedang kerja orang. Ngapa dia kadang-kadang hanya itu iwe lah orang yang ada langai sedang ya kontrol itu iwe. Itu ikan macam ni. Saya ngapat ngalih yang tu orang. Jadi orang hana ba. Kata beriu ke bawan sendiri kini kistol bakom tak tengah orang ke orang sahaba. Apa ide kistol tiba mi ekstra tipa mentip. Gila ya pun ketin kan, ya pun beri untuk yang ngap aikran mah, kami aikran dah. Tengah hata por kita ya pun beri pun ya tem ki ailat bankan, tengah lakran mengang okay nyong ba, ngale ya kan ke sol ngapan, nengkong baki nak ni si obi nak warak proof hi, ya tahu rakhar mah, bau udon dukan sabat tengah lengan pan ya kan ke sol, ndalawan pan ngapan ki penpai kasi obi tu rakhar wan syong yang tu rakhar. De tangkum ta katu ka kong telmine ke na katu ko ang hana pinla ayu hana ang bakane ka kong pertu ro kadon dukan sausan teli haju tangi lengiwan pantang bahala jong iwe balai pini abisni ang hana ngale ngadon arsan teli dukan nak pinla ayu hana usabi jong municipal don hakti jong an pinla ayu ngadon arsan teli dukan hana ida thap sadam be dik hana ba ngadon arsan teli dukan manna bola man muslim yang Tana want to challenge na ko. Minis challenge be. Sari na po. Don jong municipal, jong security, idon confuse pa. Itu orang tengah ngintip dat, sama kita dengan municipal. Tas jeng sedang jepun kelumar te kilaya pun ketin setai nomor bagi mik extra store, gisem dikli itu. Kalau sedang nong tu jeng kelumar mitu suka sedang na sedang na. Ba shui kelumar untuk. Kani te kalau dan jeng ada ke municipal buat kan rut saja. En rei te gum non shui iwe ibro absent di itu. Hadu ki kun ki bom jude ki nong di madan. Hadu ki bahaying ki bom jude ki nong di madan. Kila juan pendap pistol lang ni. Dalam kumta te dade ba mantebreu kumta te kan ka MPC ka jurut bat ka PB ka drong lah ne pro. Kim dodon sa hadu sa pak tam ki nong di madan adu na PB sa duk jurut. Kim dodon da kata sa. Tambah mentatang ka PB ru kan ne la dan. Kan ne te kala de be ka jengle seliak. Jengle seliak jong ka sorkat. Kena su yana. Apa nak ka sorkat. Habatin, pej bahagi kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam khta ika dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita.
Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kambha ka jing im ba kambha pendon kam daki mar ba medon ka sharp plus F menta ka sngi. Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.